Draga braćo i sestre, poštovani poklonici ove svete obitelji, želim zaista da vas pozdravim ispred uprave ovog svetovavedenskog opštežitvenog manastira Gomionica, pošto već rekao, koji je posvećen prazniku vavedenja presvete Bogorodice. Zaista želim da izrazim svoju radost i zadovoljstvo što ste danas tu zajedno sa nama, prvenstveno što smo služili svetu liturgiju, pričestili se božanstvenim tajnama Hristovim svetim pričešćem, onim što je nezaobilazno za naše spasenje, a posebno me raduje zaista naziv, ako mogu da kažem, tog vašeg udruženja, Teodulos ili sluga Božji. I ako tako ne pristupimo crkvi, da je ona nekako iznad nas, jer je u njoj Bog glava i početak i kraj, alfa i omega, a mi sluge i služitelji Božji, onda zaista nešto nismo shvatili do kraja. Hvala Bogu, ovdje nije tako. Čuli smo danas i u Svetom Evanđelju i slušamo stalno u crkvi Božjoj pouke dnevne, kada god zato se ukaže prilika, a potrebe su velike i ogromne, jer je zaista, kako sam Spasitelj kaže, žetve mnogo, a poslanika malo. Potreba je mnogo, a ljudi nekako koji mogu da odgovore na potrebe ljudske jako malo. Zaista, tu se uvijek iznad svega projavljuje ono, kako i kaže otac crkve Sveti Kiprijan Kartaginski, da kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. Odnosno, mi zaista ne možemo biti sa Bogom ako nismo u crkvi. Ne samo zbog toga što nismo muslimani ili što nismo protestanti ili neki drugi koji tu drugačije pristupaju, nego zbog toga što smo pravoslavni hrišćani, a pravoslavnih zaista nema van jedine, svete, saborne i apostolske crkve. Mi smo tu gdje jesmo, u tom smo narodu kome pripadamo, gdje nas je Gospod namijenio i poslao, i trebamo znati da nikako nemamo niti rezervne crkve, niti rezervne hijerarhije, niti rezervnog života, a pogotovo rezervnog Hrista ili nekog drugog. To smo što smo, tu smo gdje jesmo i naše je zaista da se potrudimo. Naš trud prvenstveno treba da je oko svete liturgije, odnosno oko našeg spasenja. I niko, ni mi sa ovu stranu oltara, niti vi koji stojite u naosu, u lađi crkve, niti oni koji stoje u pripratu ili paperti, ne možemo da zaobiđemo svetu liturgiju. Kako kažu oci, tu je naše spasenje, ali tu je naša sloboda, tu je naša radost, tu je sve ono naše što crpimo, i kada odatle pocrpimo ono sve što je najbitnije, idemo svojim domovima, srećni, zadovoljni, blagosloveni, prikupimo snage, prikupimo moći koju nam Bog daje i sile njegove, ali pokupimo i prikupimo i podcrpimo radost, bez koje nama hrišćanima nema spasenja. Vremena su teška i smutna, ali ništa manje nisu bila teža i smutnija nego u vrijeme svetih apostola, u vrijeme njihovih učenika, njihovih naslednika, u vrijeme svetih otaca, u vrijeme bezbožnih careva rimskih, koji su se trudili da zabavljaju svoju publiku puštanjem lavova na hrišćane, ili u vrijeme bezbožnog Nerona, kada je stavljao hrišćane po ćoškovima svojih dvorišta i palio baklje od njih, u vrijeme svetog Ignjatija, bogonosca, koji je isto prigrlio crkvu svim silama svojim i molio se Bogu da Gospod i takav narod ne ostavi bez predstave, nego ipak da se njega lavovi ne uplaše u areni rimskoj,
nego da imaju nekakvu zabavu i tako dalje, braćo i sestre. No svi su išli sa tom parolom da daju sve za Hrista, a Hrista ni za što. Mi treba da nađemo zaista svoje mjesto poslije 2000 godina hrišćanstva. Poslije trijumfa 2000 godina crkve Hristove. Treba zaista da pronađemo sebe i da zaista uvijek znamo šta crkva daje nama, šta mi dajemo crkvi. I zato je divno ovo što ste osnovali na neki način i ništa to ne može bez volje Božje. I bez ljudi koji rukovođeni Duhom Svetim i bez blagoslova crkve to zaista ne biva. Prije svega, vi koji jeste i oni koji treba da se pridruže tome svemu, ali kažem, opet ta naša širina, širom zemaljskog šara zove se pravoslavlje, hrišćanstvo, crkva Hristova. Svi mi koji smo kršteni jesmo u crkvi. Treba da se potrudite da svima posvjedočite crkvu i da svi oni koji vam prilaze da nju zavole. Da ne bude pretežnije nikakvo drugo druženje, nego uvijek opet iznova na liturgiju. Poslije svete liturgije sve ostalo ima svoga smisla. To se nadam da ste svi iskusili, zapazili, zaista prihvatili, jer tu je i temelj i početak i da nikada ne zaboravimo da su temelji crkve na nebesima, a ona se samo projavljuje ili manifestuje na zemlji. Hvala Bogu, vi to i znate i prepoznajete, ispoznali ste, ispoznat ćete tek i nije vam zgodno, kao recimo učenicima bogoslovije, studentima bogoslovskih škola, pa da možete posvetiti sebe apsolutno tome svemu, jer ipak bavite se i drugim stvarima u životu. Ali vjerujte, ničim to neće biti smanjeno pred Gospodom, ako vaše srce zaista gori za to i ako zaista imate učešća u svemu tome, a to je ono da se potvrdi ono s poslanice svetog apostola Jakova, kako je pomenuh na svetoj liturgiji, da je vjera bez dijela mrtva. Odnosno, ako pričamo samo puno o vjeri, o crkvi, o svemu što treba, ako ništa ne tvorimo i ako nas nema tu, uzalud nam je. Hvala vam što ste danas došli i u našu skromnu monašku zajednicu. Mi smo daleko i od centrale u Banja Luci, podaleko smo i od ostalog vaskolikog srpstva pravoslavnog. Mi smo bukvalno na marginama Svetosavske crkve. Posle nas već počinje Federacija Bosne i Hercegovine. Ima tamo i hramova, ali već tamo sljedeći manastir zapadno jeste Rrmanj, koji je nažalost danas prazan, ali opet nije prazan, episkop stoluje u njemu i trudi se koliko može i oko njega. Hvala vam što ste nas prepoznali kao crkvu Božju, kao monahe Hristove, kao sluge Božje, upravo da se nadovežemo na ime vaše, jer to je bitno da ispunimo do kraja, da budemo zaista služitelji Božji, saradnici Božji, učesnici u njegovom domostroju spasenja, u onome svemu što je on ostavio nama i što stoji pred nama i mi to samo projavljujemo i danas i u istoriji. Neka vas Gospod čuva. Ja zaista želim da blagoslov Božji, Majke Božje svi imate, da zaista steknete još jedno duhovno iskustvo, da se lijepo tu osjećate i ne samo ovdje nego na svakom mjestu. Gdje god se služi, služi se u ime Božje. Služi se sveta liturgija, a ona jeste djelo naroda, ali upravo nam je od Gospoda došla. Mi u ime njegovo služimo, odnosno u ime našeg episkopa. Tu smo, mi smo samo liturzi, a Duh Sveti to savršava i on osvećuje sve ono što je potrebno da bi se mi pričašćivali. Mi smo tu i da ponovimo one svete riječi ustanovljenja. Primite, jedite, ovo je tijelo moje, i one druge svete riječi. Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta koja se zbog vas i za mnoge izliva
na otpuštenje grijehova, da dobro čujemo svaku riječ i da pazimo i nađemo svoje mjesto i da budemo učesnici i sapričasnici tajne večere Hristove, koja se stalno projavljuje kroz svetu liturgiju. Ali već one svete riječi tvoje od tvojih nisu sa tajne večere, nek su blagoslov Božji preko ljudskoga pera i došli su do nas. Ali mi treba da budemo svjesni i tih riječi. Znači, tvoje darove od tvojih darova. Mi prinosimo tebi zbog svih i za sve. I nema nebitnoga na zemlji, nema nebitnoga u hramu, nema nebitnoga na liturgiji. Zbog svakoga je Gospod došao, zbog svakoga se prinio jednom za svagda, na žrtvu živu i neponovljivu. I zbog svakoga se daje opet i neprestano se lomi i razdrobljava i daje kroz sveto pričešće. I vi svako, kada se pričesti i onom najmanjom mrvicom svetoga pričešća, dobijate cijeloga Hrista u sebe. Jer on želi da obitava u nama, a tako je i obećao. Ko jede tijelo moje i pije krv moju, u meni obitava i ja u njemu. I mi ne možemo, hrišćani, bez toga. I to hoću da kažem, da je opet, pored svega toga što ste uzeli, pošli, prepoznali, najbitnije da ste učesnici u svemu ovome. Kada izađemo i uzmemo nafuru, sve ostalo, kao što vidite, ima svoga i smisla, ima svoje vrijeme, ima svoje mjesto. Poslije toga možemo i da se družimo, i da pričamo, i razgovaramo, i pjevamo, i radujemo se, i igramo, i sve ono što ima kao dobro i divno nasljeđe u našem narodu. Ali ne može ništa da mijenja onu svetinju za koju smo namijenjeni, da bismo zaista bili sluge Božje, služitelji Božji. Još jednom prizivam blagoslov Božji, blagoslov presvete Bogorodice, blagoslov svetog Emilijana, ispovjednika, koga danas praznujemo, ali i naših divnih, novoprojavljenih ugodnika Božjih, prepodobnih Zosima i Jakova Tumanskih čudotvoraca, projavljenih naročito u naše vrijeme i u naše dane, u našem pravoslavnom srpskom narodu. Hvala vam, djeco Božja, neka vas Bog čuva, neka vam Gospod da snage da i dalje nastavite, da se radujete, da se sabirate, da se družite, ali da vas bude i više. Kao što već napomenuh i naznačih, vi ste snaga crkve. Nikad mi ne znamo kod koga nešto počiva i kod koga će Gospod nekoga nešto da probudi novo. Možda upravo među vama čeka i budući sveštenoslужitelj, možda će neko biti monah, neko će biti sveštenik, možda će biti neko episkop, neko i patrijarh. Mi to nikada ne znamo. Možemo da budemo, da se podsmijavamo, kao u Starom Zavjetu, kada je Gospod Avramu rekao da će njegova žena u 90 godina dorodi, ona se nasmijala, ali Gospod je to obećanje svoje ispunio, ona je rodila zaista sina. Bog jedini zna šta je sve naumio sa nama, mi samo možemo da kažemo slava moći Tvoje, Gospode, slava silje Tvoje, Gospodi. Hvala Ti što smo sa Tobom i što želiš da budeš sa nama. A vama još jednom hvala što ste tu i što odlazite po našim svetinjama, što ste u crkvi, što ste jednostavno na duhovnu korist našem narodu, našoj omladini i svima ostalima. Neka vas Bog zaista čuva, štiti i blagosilja, Majka Božja i svi sveti. Amin. Ako ima neko pitanje, mada ne vjerujem da nekom nešto sad potrebno od toga, ali tu smo i zbog toga. Oče, ja bih samo uz vaše dopuštenje da vam se zahvalim za prije, da vam se zahvalim za vaše lijepe riječi i vaše lijepe pouke. Jer ja pojedinačno svaki put kada sam ovdje dolazio, uvijek sam se vratio kući sa poukama koje su doprinosile mom duhovnom uzrastanju i razvoju. I zato hvala vam za sve što ste nas rekli i podijeli sa nama. Slava Bogu za sve, hvala vam.